Dayki kurbana bahçemi diyar bekledi sayru teyeleme leme. ليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين يا واجي من وعد وماما من كيتي يا ما عطف الرئيس لينا بيدبو بكلامه ويامو أزنا وربو بجنا خالا فلكي مالا خشتي تكشي ناكشي لقنا وسدي ما ذبي داري كذا قرينك لو كاستي وفلكي مرا خشتي قلقي مربي طرا خشت لي بزمان ننزل نطني ووزير زي لو براش كستي وراي فلا واي فلا نام قصاري فلقي المجنة ومانا كله وفلقي مالا خشفتي ذي خلقي كدادة ذي مال حالي دنيا لكيزم موشوقي وبجنا بلي لطبي بلي وفلقي مالا خشفتي قيستي مالي بوضا ریویتیا میا لسر شوپا دنگ نمر ما گند بگند و هرم به هرم دگرینه. ده هر راوسکه ها وی ریویتیه ده ام راستی کسایت کتین کو به دنگ و جیانا خو ده هنر و موزیکا کردی ده بونه خودی ناو و دنگ. ده هر راوسکه ده ام راستی ناو کتین به کلامین خو جارنا چیروکین خو جمره و گوتنه. جارنا جی بونه آواز راستین جواکی. evinin efsuni, zilma ağa u began, anji bune denge leheng u mirxasan. Bi kurt û kurtasî di vê rêwîtiyê de di her navên ku derdikevin li pêşberî me wek dengbêjên nemir bûne parçeya huner û muzîka Kurdî. Reşîdê Baso jî yek ji van navan e ku bi çîrok û jiyana xwe ya hunerî bi dengê xwe yê bandorker di kevneşopiya dengbêjî de cihê xwe girtiye. گلی برنم گوزه بارا خالمی سالخا جسولخا اسکر حیدر هزار حفظ میره اسکر بگلر چلا الله 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 یکی کیمه عبدالمجید سردنگات که گوزی تمه برا دده سر میدان چیب خفته اما شرکی گراند وینه بنی واسکر هدران در باسن دلاو حورک هی واخلمه لو ویالی چمه هی وای وانا دار بنه وزي سرقونا شوتي دكتم لا 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 أدري عبد المجيد لو رنيك نقالي بران بزما نظام شمادري قلت يا دو درمان جبر خانه لا 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 ما ذبير عبدالمجید سردنگات که گازی تمه برا سر میدان چپ خفتم شرکه گران لمیدان داین دبلا خل نوز خارا خارزیار لا 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 به بختی که ده هوی
چیروکا رشید باسو بریا کو ji dayîk bibe bi rojên li dijî Êrmeniyan ve dest pê dike. Qedera wan jî bûbû wek qedera Êrmeniyan. Ji ber êzîdî bûn û bîr û baweriya xwe re girêdayî bûn, li erdê bav û kalên xwe rastê zilma hêzên îslamîst ên ku dewleta Tirk bi wan rêxistin kiribûn tên. Li hemberî zilma ku pêk tê, malbata wî di serdema li dijî Êrmeniyan a salên 1915 de pêşî ji êzîdxana Agiriyê koçî bajarê Qersê dikin. Pişt re jî ji Qersê derbasê Sovyetê dibin. Li wir jî li Êrmenistanê bicih dibin. Di vê rêwîtiyê de ji malbata wî çend kes jî dema ku hewl didin sînor derbas bibin, di ava çemê Erezê de dixeniqin. Dünyayı bay çoğba koşaktı tedile mürabay van bedela Devlet kadejleri şeşaran oğlu ya Perde van becera dünyayı zamanı Bedri velet kadejleri şeşaran oğlu Perde van pencera Bedri vesri Hazra kaya kademi mirazara جانك خيم رابط ابو طلب ويمر بقر سوانا خراب فلاني جرى ودنيا هري دنيا لا فلاني جرى دوي وقلم بك وخزا كوزي فون دفتر دنيا دنيا زمان هري دنيا يمكو دنيا شو دنيا كبينا فايا فلك أبوي مورو سائر رفاي كيف سوري كل شخونا زما خراب بيرانو دنيا Malbata Reşîdê Baso jî piştî vê bûyerê koçî Ermenistanê dike. Reşîdê Baso di sala 1926 de li gundê Keleşpek a girêdayê navçeya Talîn a Ermenistanê ji dayîk dibe. Ew koça neçarî, hesreta welat û ji dûrketina nirxan hê di temenê zarok de di mêjiyê Reşîdê Baso de hişyariyekî diafirîne. Dayîk û bavê wî her tim ji wî re qala welatê xwe dikirin û Reşîd jî bi xeyala rojekî vegera xaka dayîk û bavê xwe mezin dibû. Di vê pêvajoyê de li gel hesreta welat hestên kurdewarî yên li dijî dagirkeran jî hêdî di dilê Reşîd de bicih dibûn. Tevî van hest û fikrên ku hêdî şîn dibûn jî di wan salên ciwanî de dibûn kulam ji avazên wî xwe didan der. Lewre Reşîdê Baso xwedî dengekî bihêz û balkêş bû. Lewre ew xwedî qirika dengbêjî bû. Ew zilma ku li dijî gelê êzîdî pêk hatibû jî bi kulama xwe ya delane wiha anîbû ziman. مجنة دموعه شرف زكبره ورميانه دلال خوني حريه وانكزن جاي من اكيانه دلانه کشیش با سرنگ آکرا گازی کلستراب مثل شره سری خورش من شد دانی و میبری خوم شره و دلانه بچه مبید میشه دلانه جیلو با دلانه ولو با دلانه وزق دلانه ويردني من راوي بكم كوره دوائي بكم كوره باسمه دشت دلانه میراد نجد شما سکنه بکش بولو دا نوره دلانه با دلانه دلوه میراد نجدی بکشش بولو دا نوره شده شده کش بولو گلن سره میدونه دست خواهشه که سره بنسید میره دوشی که میشی سر به پر دلانه لابا دلانه
لو بابا دلانه نبايه نبارانه نمزه ندومان شر ویزیا کابره و رومیانه دلال خونه حرینه کمی عدای وابده زنگی ملکانه کشیش بالا سیدن آکره گازی گلستارا ببسه پارگولی خاکوت شر سری خورش مشوته داینه دوامه بره خواب نشره دلانه بچه بگه مشی دومانه 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 دل رشید باسو ده هم حسرتك مزن و هم جی لدجی داگرکران هرسک کور هبو. بوان هستان جتمن جوان و دست به دنگ بیجیه دکه و کلامین خواه بوان هستان دهونینه. ریویتی آوی بوی رنگی دست بیده که به دست بیگا سال 1960 و بریوید در رادیو ایریوانی. فلکی مالا خوشتی تید کشی ناکشی لقنا وستی اما دو داره که فکری نکن لو کستی و فلکی مارا خوشتی گرکی مروی دارا خوشا جولی بی زمانی ننزان نوتانی و وزیر رزی لو پراش کستی و رای فلای وای فلای نم گذاره فلکی المجنه لومانه كله وبلقي مالا خوش بدين خلقي كدادة مال حال الدنيا لكازم معشوقي وبجنا بلي لو تبي بلي وبلقي مالا خوش بدين قيستي مالي بوضا چقاس خوشه آدم گا بکتی مال میرا دا پیواژوال رادیو ایریوان جبو دنگبیج ما سالین گرینگ بو. لوره وکی بده هم دنگ نمر او جی ولور درفت بدی تاکو گلک کسایت خودی دنگین باندور کر ناس بکه. جوان سود بگره و بویه که و هنر خواه پیش بخه. و ساجی دبه. نوره شهد شده کشیش پارا گلنه سر میدانه دشت دلانه دست خوش کریه سر پیست میره دوره شگه میمی سر بفاره دلانه لوبا دلانه نبایه نبارانه شر ازیا کافره با رومیانه لیلی دای دبی دای بابه مکانه دگونا بابه تو کلشه چلو چون تالاناتینه جه این که این بلانه جه میرسکه زازا جه خوندکار دینه ایزو خان را داوه نقلار دوانه هایلو در بکلی لاشو شمول فرات گلول ایگانه میرول میرسکه زازا لجور مالا شعیسا برنجی شبگر و نال جوانه مالا بابیم ربنی براس دید رامه داشی غادی دبه دست طاوسی ملک سرسری وان دب خیرات کاسوره میسا ممده خلام کانه ولی دای دلانه کتا دل عبدالمجید مالا دکه لو رنیدی که عادت به نظام چما وسی قطیا دو دربان جبر خانه لی مالدا بیر که ناوین وکی شروی برو کاراپت خاچو افوی اسد مموی سلو و عگید تجیر اینکو به دنگین خواه ده جوات دنگ بیجان بونه کسین سرنیوان ده پیشکتنا دنگ و هنر رشید باسو ده دبن ری هوال. لبل جوه که زیده تر پیواجوه رادیو ایریوانه دواره که دنده جبو دنگ بیجن مده بجیه که خودی تایبتیه که گلک کرم بوها.
او یکشی او بکو بسایا رادیو ایروان دنگ خواه گرم لسر چیای آگری را درباسی ولات باف و کالان باکوری کردستان دکه. بگوتنه که دن کلامین کج رادیو ایروان دهاتن پاروه کرن بر به ولات روژه دکتن ری. او کلامین وین گرم پیشی لوتکایا چیاین آگری خوال برفا سپید دان هینک دبون پشتره وکی لحیا بارانین پاییزه به جوشک مزن خوش زنارین چیاین آگریه بر به دشت و زوزانین باکور و برددان. پشتره جی وکی حسبین رحمان لآوان دشت و زوزانان دبزیان. بویه که رشید باسو بسایا کلامین خواه چیا و نوال دشت و زوزانین ولات باف و کالان هم بیز دکر. شوانو لا 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 شوانو ته ملا کودوانو ته نگاه چارخیگانو ته سری پاپا تو کال برخانو آده لا 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 شوانو ته مزوه چه قاسی وال پیسی ته دوله واشوه تو قول که کوسی ته وسوه نکای سپرا بات موله چه جارا جاری که نفسا جاره خورا لوله را موسی آده لا کل ماله وزن لپیسه مزن نوتانی شمدانه که نام باغ و باغچه مالا باوه تدوه و ایویل دیسه نخوده مرا عیان وزه وسه زارا شوی خورد حدو چوه لیا لیلی 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 ترموسه آده لا 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 شوانا کل مالم گاته وسه چکه چما یکل نچکه دده واز گلام قزا زار تبرد دلالا کنه حسنه خوشکا حبرامت چموی سپرا بوتواری پا خبرا لو بری زیرکه رشید باسو دنافبر سالن 1964 1966 ده لرادیو ایروان دنگ دده به دهان کلامان. بیایو، میوان، قربان، فلکی جی دناف ده زیدتری 40 کلامین وی دوان سالان ده تی تومار کرن. ناوروکا هر کلامین وی جی دناف خواه ده مجاره که جدا وده گود. کلامین وی جی تمیز سر شرحات یا گوتنه سر قیزو بوکر رواندنه حتی گوتنه سر درجه گرانده حتنه گوتنه شهر برا چیه برا جی سرام بیجا حتنه گوتنه یه سال بیجن دو گوتن احمد شوش میرازی اوی شهر دکرن اوی کلام دو گوت هم دنگ بیجو هم ترکی اوی کلام دو گوت او خاندی بوجی دیرکتور جی خوابتی دیرکتور بیجو کامبیناتا حکتر بیانه دا گل خاندی بوده وان سترانک تا نگوتنه تا حتی یعنی رادیوی دا نگوت جوان دا سترانک هیکی ام بیجن خوراد بیجی خاصل من اف ستران رادیوی ایواله کی جان ستران؟ ناوی او سترانه لیل زری ویلی سه زرینه سوانا تکو تگودنی ناز بیجم الی کرم که ام مقام ایویجشتا ببین لیل ویلی جارنا ج آوازین وی اوینین که هاتنه جین ده هاتن گوهنمه. جارنا شر و لهنگین اردنگاریه. جارنا جی وکی کلاما سر تا شوتی جانه که که نای جبیر کرن دبون مجاره آوازاوی.
دلیلی اوی دای دلی سرداش دیدل برا دوی حب گلو هلو که کو سرداش دیدل برا دوی حب گلو اسمه بای حمد سیاره مشکی تجلی واقع صدقا کرکازی باباسی دباوی مکریبی بالا خدا وسه کم نکول که کتنا قرار وکرو عادت كم نقول لك كتنا قران وكرو حجي قو محمد سارة مشكي تجري واقع تجار دولة تدو تاني تنقايا مرو ادبرو ورو ذكر زور خدي واقع آخا قروا سر مدار چسائرك المقليو دلیلی اوی دای دلی وزید ناته کری شامی حالا به مردینه دلیلی اوی ناته کری شامی حالا به مردینه با همه سیاره مشکل تجری واقع تجاری دولت سدن اکرگازی بابا سیما خانم گوه ژیانە وی کەیلی بە کەیلی بە هونەرە دەنگبێژی تێر و تژە دەرباس دەبە. بڤی ڕەنگی ڕۆژ دقولبن ساڵ دەرباس دەبن و ژە ئەمری ڕەشیدی باسۆژی ئەمر دچە و کاڵ دەبە. دەوێ ڕێویتیە بەر بە کالبوونێدە نەخۆشیەک بویتکەوە. ئەv نەخۆشی ددەمێک گندە تەوی لاشێوی دۆرپێش دکە. ji bo tedawî bibe berê xwe dide welatê Ewropayê Almanyayê. Lêbelê ev yek jî ji wî re nabe çareser û di avrêla 2006 de Reşîdê Baso jiyana xwe ji dest dide. وردلو دبقو سينكو خوبان دلي مرايو وبتشيما أزبجب سيغانا وصودة الرابع بوينو يقضي تصوى كوني صابدم أزيتي مايو قسم نوي خذي بوزيد بيشتينون أخا براوين بممولا وصو انجي حكيم ورا دلولو 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 يلولو دل كافر ورا دلولو 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 قندي جنانو نمقو سيرانو وسومالي دركي دم الملي دم حيرانا تبع بلي بلا سورة سوري لو ودم قولي ومالي قندينو بختي قريم دو دو بوزي بس بقزمها قلبي خزبو قاد نهرم يك ابنا سيران اوسو بجنا بلن تبع بلي بلا لو دم قولي دلولو 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 بەێ ئەو دەنگێکی ji خاکا پێشین xwe دوور بوو. بە حەسرەتە welatê xwe û bi hêviya vegera welatê rojê hunera xwe hûnandibû. Tevî hestên ku dijiya jî bi wî dengî wî yê disoj û bihêz bi kulamên ku dihanî zimên yek bi yek dihatin ziman. Beriya ku koça xwe ya dawîn bike jî bi berhemên ku afirand wek mamosteyekî xwezayî ji nifşên nû re mîrateyeke giranbuha hîşt. Her kulamên ku îro ji dengên wî û dengên nemir ên din ji me re mane jî wek dîroka çand û dîroka devkî wê her tim ji muzîka Kurdî re bibin kaniya çavkaniyên şêneker.
دنیای بای چوبه گاشتی تدل مرا بای وام بدرا دویل خدش نریشه سرانو ولی پرده وام بجرا دنیای زمانو بدره ولی خدش نریشه سرانو ولی پرده وام بجرا بدره بسری خزرا خیرا خودی می مرا زارا جوابك خير من رابط ابو طول ابوي مور بقر سوانا خراب فلاني جرا ودنيا هري دنيا لا فلاني جرا دوي وخلم بككو وخزا كوزي فون دفتر دنيا زمان هري دنيا لم قو دنيا شو دنيا كبير فايا فلك أبوي مور سائر رفاي كيف سائر كل شخونا زمان خراب بيرانو دنيا هري دنيا باي صوبك وشفتي تدري مراباكي قرايا فلك أبوي مور دبي خوين صواب زمان خراب شرخو فلك جرا شد دنيا هري دنيا المشرقة فلك يقول نجرة شد زرايا زبير كون ما خلق ونكر ثقان تكا فلك ما خشد بول ما قطون دستي باب كرة دنيا زمان Ki kurbana bahçemi Diyarbakır'da sayrote yelemelemeyi ليلة دمعت بحكي دردي وفيني كادتين يا من وعد وماما من كيش يا ما